3, 2, 1. Dobrodošli u Gemišt TV. Pozdrav svim gemištovcima. Ja sam Niko Nixon. A ja sam I dobrodošli u Gemišt TV. Da sam prvi neći, ja sam Jorgovan, ovo je pravo ime. Zašto niko ne mogu reći svoje ime? Ja imam jednaka prava ko oni. Ovako ne može. Niki me ne daju da kažem svoje ime. Jer bome hoću. Hajde više! Hello, you got Hello, my friend. You got Russian mafia where drinking vodka is like water. What do you need, my comrade? Ja trebam uslugu. Okay, I do not want to talk over the phone. Meet me at Čmara Čmarića. See you there. Goodbye. Zašto ne preko telefona, mislim, nije kod Obama ni špijunina. Oh, hello. Dobar dan, ti mafija. Yes. Ja tebe trebam da moje prijatelje kazni. Da, kill. Money, pare. 50 now, 50. Aha, okej. Samo malo. Hvataj tu džojst, gledam. Nema rešne. Pišeš. Okej, onda... Money. Yes, money. To je vrlo vrijedno. What is vrijedne stvari? This is money. This is money. You better run on your tape. Oh, what? I put it down. Come back here! Boy, comrade, I need you to find some guy called Jorgovan. Find his location, I need it. Thank you, comrade. Be in touch. Goodbye. Što pobjegao, jesi? Oni su razumni ljudi. Moram razumjeti. Ja moram svoje ime reći na GTVU univerzu. Nisam ovako trebao postupiti. Niko, Jakobe, otvorite vrata! Niko! Jorgovane, taman na vrijeme, slušaj. Uzmi ovo, vidi što taman renoviramo, čak sam imao fotelju kupio za naš ured, bit će list. Ima nešto vrlo važno za reći. Šta? U čemu je problem? Znači ti i Jakov, oboje imate ime. I bilo kada i bilo gdje im možete reći. Znači ti meni nikad ne daš da ja kažem svoje ime. Ja imam svoje ime i moja majka je dala, zašto ne mogu reći svoje ime? Nikad. Vidi Jorgovane, mi smo svi ravnopravni u Gemišt univerzu. Ravnopravnost na prvom mjestu, svi smo ravnopravni, uglavnom smiješ reći svoje ime jednako kao što ja smijem reći svoje i Jakov svoje. Nikad, molim te sam ovaj jedini put, molim te pre kamera sam da kažem moje ime. Da,
Slobodno, reci svoje ime. Ajde, reci sad pred kamerama, reci svoje ime. Stvarno? Hoćeš? Okej. Znači, prvi puta na Gemišt TV universu. Moje ime je You don't mess with directions. Kako si ti ušao na ovu uču? Suha bjed! Hvala vam puno što ste pogledali u epizodu Gemišt universa. Ako hoćete vidjeti blupere, onda pogledajte na mom kanalu, Kajreksaru video, a ako hoćete vidjeti behind the scenes, odidite na Marko, antinac, unhackabel kanal.